na so ma usa Jordan ayu etina ponechi wa prebo no e dia mani ya tete ayu de pia bone dia betire Kudus Mohammed wona tina bonus no wa pia bone dia ben fifno Thomas Tepate Pate de bona sanechi wa jamo adiapa Professor Denis Odoy wona kita bono Professor Usa Moetene et wa pia bono e bona kwete dia kuma goalkeeper Dalad Ibrahim etina bonus so entampaso wa prebo ne dia ben fifribiem Kudus Mohammed wa chubone dia Romo wana de bone kono obetwa dia webetwa wana let's be oh goalkeeper go in Maya what a save Nasrabi Sabre utuse ajibro go bi Maya oh maisha bakwa mo ye commentary mo home yeah home kakra the way you have the nsunsie wo say we TV dey na different from say oye radio no bi anhwe no okay radio no onya akwanya nhwe bi enti na radio say oye radio commentary no call line no one so the o kire ne say e wo line okay Ocha say enti se ka oti dun wo chi adaka 18 year boss ne ka dun wo chi adaka kankofa e wo dun wo chi adaka nanim e da we kitu na ye twato 18 year for penalty no we okay ka se tam to na say e true okay tam to okay because e trika sa commentary e trika sa so so what you know they say no plan e can go and I say Bona talking atina musi go come on chama go pe it is inside. I want to know better now guys is inside. I don't know guys is inside. The ball is inside the net. It's inside. I bet on the net account. I'm not inside. You are outside. I'm outside. Now Argentina and Saudi Arabia. A big game. On say Messi actually say they say when you're 35 years. Okay. Na me be aduma e bia e be san call the next World Cup na o ka for 40 okay. Enti ono ankasa de ahye ni tirim say sa game we and I said this tournament no and I see what me prove but you do or die. On say ho baby no mo so on funny mind what the mind akwaje back but o hwese World Cup no be some upon home what na what your mind ache okay. Enti ono ni interview ni na me gina so akire say Argentina and the team omote pa no enye o man say stop warm any okay. Saudi Arabia to me stop here. Oh yeah sure. I say we no overscribe Argentina sanka on kra. Hey really? Obetim kra che Saudi Arabia one goal. No one sanka say Argentina be winning. Your friend handicap. Oh okay. Okay. I mean we game gone too soon. And they moment na say time be. The commentary ne beba. Yeah. 9:30 near na say. Okay, sure. Enti anopre de ne beba. Area 1 de ne beba. Yeah. But unim a bo 4 now. Your exclusive package e was Sempa 94.7. Okay. You bet do so kakra sa me sure say Jerry so beba betrem wa ha no prepare ka ko si se no so bebo okay na fe ye de no so game na so no asada dia Dwaso wow anti na na fu and then ba adaje ni poso emotion papa wow I said they ka say inside no you are inside and then we go there inside we there inside share yeah na me nia yeah need that it's inside the corner na ga inside the power we are inside Okuma grama gombe. Ya Fabra less ka ho. Okay. Fabra less ka ho. Or the Alexander Cobblestone. Braless. So no so the patient. The patient ba make so the patient. The right the what you say. Many patients. Many patients. Opo patients opo kwahwe. And I say na mo want to be din. Eh the mama can me pepper so. And I want the patients now you have many patients. Hey, we are the patients who have a
Aguba guy that's Ebusia. Now person me fast dama Star Assurance solid partner Top Choco chocolate CBG will stand with you. Agbefe Herbal Center wires of your latest form, your partner for life Vodafone. Fed that together. I'm gonna say I say you do not person bro. I'm not put your call. Meda say asempa na mama chia watiefo nyina eno so mo hye e wo Facebook na anopai medida wo bokrata daily guide na e hyase well right inside daily guide yeah enti wo hye da bokrata yenim ha ya ensebeda ha drosso wo hye mu aso hu ahemfo ohene baako na nipa mienu bi e ka ne ho e wo timantemu ena nipa bonfo bi akokum no na asemo edakatafetu sunsia e wo daily guide anim ha sei na emu ohun wo kinkan mo chese eye ase ahensam ne ho ntokwa bi ena ama ne homne so opota no na binum susu se ena mo so amasa nipa bonefo yi ade ewa etisa wo hye daily guide ha ya efori no eda ha sei owura ba ko ne da ha yi wo hye na chi wo so ho mu so a wotum se ayi fada ye si we so no nipa ba ko so ne da honom na chese ani enyan edan so mo se no ena eda so ho yi na mo chese na nai we esi wo bra himfie no e wo krachi entumru mansinimu ewo timantemu na basabasa ye siye na moso ma wo hene efri mu ene nipa mienu efri mu ka ne ho no ye kasa no posifo atoto niema ama asumdwe aba empatem ho na kwa memebo otoso mienu ono ene wo hene a wo mo akum no na wono aso ena wo ye nifa hene wo twonke traditional area ena wo koto se wo makuno ewo na fom a eho sama akwa bebre no a empanifo chese hwehwemu eguso ya ekoso kratafetu sunsia ha ya no sa wo sha wonim se enkrabie fadate asempa se onye aisha won lawyer biem wasesa no say no mo chese nra court fra asem no mo koye no a lawyer fo a ebegina mu no na ye papa yi enka ho na wo sha mo chese fimpi menu ene edunwatwe 2018 no lawyer enkrabie fadate retired ya na wadi na chi ne koba nyina ne ade na se wasesam se sana wasesam mu no me pese me hu a lawyer fo edi na me etu sha a lawyer fo no awaman miracle attaché wono na obegina mu na eno achesu no hope agbado ono so ebeka ho enti aloya fo mienu na ejina mu edema aisha wan asem mienu ekoso enti officially no utie de da obakata daily guide eka aisha wan lawyer nkabe fadate enye ne council biem enti mpanyefo mienu hope agbado na miracle womo ene womo gye na chi eso aloya fo ama ensenie ni nyina no atoa so na mede wabakata fa etoso miensa na ehai no na eya chese secondary high court enra abomodien abo asem bi atoagu ni nyina no eye jomoro emra se bedwani ma mi wabre pa efiti 2020 a abatokọ na wiye na enipa bi susu se eye wono akasa krompo so ya every coast ni eno asan so eye Ghana ni na Ghana so hye mu no wutumi nye nipa ba ko a bekasa wo ye de hye ewo aman mienu so enti ni Ivory Coast ebesa wo ye de hye no no wanya to won ma na so wantede ho afim no de ba begina mra se bedwani no ema enam so kodan kwata kwani abade ye kwa ye ba finally jomoro mra se bedwani yo no jamu di ma NDC no kwata chese ne ho son won ko na ne nkrato de ba ye ne sema oka so no ebra no ba begina no mato no so abasa mra se bedwani no na onya Ivory Coast ne wa wie nhihye bia wo so wie wo hono mo kwata ajetum sa ampa wo mo chese lo ye ni ba kokrompo no efi Ivory Coast ba ye daje Angie Rodrigue wono enso begina mu ebekasa ye kire de nkrata ba be kire se ampa mami ebra na oba abeprimra se bedwani di bia wo Ghana ha sei no na onye Ivory Coast de hye eno so ho asem e wo daily guide da bokrata yi mu amampani akufo adon so na guso eka wo se Ghana fon koso a enya gidie e wo no ne na aban ni mu na enioma ebesesa eno so e yamane e wo ha sei na mede wo ba daily graphic na ya hye asam kase e da hai no megidi se wo bepese wo betie ya sin hwehwemu bi akoso ya eye survey na e kire se asempa wutie e kire se Ghana ha sei no enipa bebro ohamu chichemu aduonum 50%
ɛna ɔmo yɛ obese ɔmo yɛ kɛseɛ abro so na de na musoma we ni nyina ba no ɛyɛ adidi a ɛnyɛ papa wo hyenka apomuden hyehyɛ mu anka fruits and vegetables ɛyɛ atosode ɛna ɛno akyi nso no yɛ fruit ahodoɔ na yɛdie no ka wɔsɛ no ɛdrɔso power yɛdidie mu anya krompo de no ntu etumi take bese 80% sɛ wo no anase wodi ne sa no ɛno boa yie pa but ne wo ba Ghana ha se na ɛnte sa wo mo kyese hwehwe mu no ɔmo yɛ wɔ ɛnkan ha Kumase ɛna Tamale enipa bɛbro yɛ empemiensa ɛna ɔmo ne ɔmo di san kɔbɔ no sɛ wo yɛ yɛdidie na ɛnyɛ papa no ɛto nkyɛn so a yɛntene yɛ ho ɛnyɛ exercise eti ama kɛseɛ no adɔso yɛdidi a he atosode yɛ ni bi fruit nso so a yɛn wi bi eti ɛdo an se tintim ya anya sɛ pakɔtena fufuo ho a wa wi ni tim owia na ɔde akɔda dɔkono so a na wa wi ni tim kaboyi nko a wobɛkɔto obi pa wagye dɔkono bɛsɛ nan abɔ so wɔn bɛkɔ hɛ na nkyɛn na da ho no na ɛyɛ kwan lati baako ɛna da dɔkono bebrebe so ahu nyema asɛm ne yɛ ka eti no saa na akwakɔyɛ enti ɛsɛ mu didi yie bɛboa no mo se de keka kɔ no so ɔman yɛ tim mu wɔ ha mu kyekyɛ mu aduonum ɛwɔ ɛyɛ ayɛ kɛseɛ aboro so etumi ensunsuanso wɔ pomudi mu no ɛdɔso yie paa nti ɔsɛ bra so wɔse yɛ hyaseɛ na yɛ bɔ dawuro no ɛkasa ɛma obi bia hunu hia ɛne sɛ wɔso atoto no nneɛma ɛwɔ nadedie mu Dr. Kingsley Ajimai ɛyɛ academic lead a wɔno ne di animu ɛwɔ saa survey yɛ ɔmo de bɛto mo ntɛm ɛno na odisi dabi enti ɛno so ho asɛm ɛda ha mpacho nya bɛsɛm okay deɛ wɛn ya ade no kra ma kan dodo na ɛwɔ de ada owe hɔ no na strategy so deɛ wakata fɛto so deɛ na nim wɔ daily graphic a ɔbɔ amane ɛsɛ ɔma akonfirm ɛsɛ anas haremia wa nas petition wɔ de aba ɛyɛ sa conflict of interest kwadu a wɔn de abɔ ɛyɛ chasadubu ahen no strategy confirm sɛ ne nsaka na sempa me kɔ no me de wobɛkɔ adomonline.com ɛna myjoyonline.com yɛ mbobɔ hotel no Uba adomonline.com a waba mane yesi court ahyese awrabi enkonkɔdemu wonkɔdemu enano makomako dunum 15 days for them akwada yawo na watwemienu ena omode akwada na kɔto bola so na wotie kwata chese oma expose akwada no to danger ya nka abo bi onam so kra owo bi na abo bi betumi abeka no ama akwada na hye ne nkwa na wotie ensem no ne se de nchemu no ekɔ no a dwadeni yom chese wo 71 years Oba penyi 71 years Ghana ya Accra Circuit Court and I say omo emfa no enkotum sa 15 days no enti 71 year old jadini no and ya jele ni 15 days no na Elizabeth Thompson no na judge ni a wote na adwam enti na abrewa ya kana se ne nana na omde ne kwato bola so no na woni mkwado ni nyina ne say asempa chesa baba wana wo bra on ware ye enti asa wo out of wedlock ya omuke kan it say eyanim guase de mabusua ni tira kwada na ya wono no yenkwoto no ntwe really that is reason no eno no enti ekwoto tena so no na oma ye se enhyehyɛ nyina ebekɔ nanim enti owura Christian Khan and our sanso order Elizabeth ese ontua 2400 Ghana cedis asasi kan so wanya no so obesa komo 15 days enti no so ho asem eda ha sei enti be patro pa ya na wokɔ my adomonline.com a obetumi akenkan sa amane yi enyina ewo ho na eno achi so no jomoro MP enso ho asem da ha na edibi mu so na plenty for food and job market no omocha so mo de aburo so beba omo de aburo beba na aba beka ho na medwako myjoyonline.com tawu wo ba ha say na omo kasa e de fa won se eye kenoforiata for to sanfo no kosoa gina mu insist se wono an beba bek ye budget reading ni dia obeba beto an empty house obeba no na obi anifi ho no mo enti we eyade a emrate bedwafo ni bi so edi to dwa abna yade asi asomdwen kan baby asa wonim say ace is real. Oh yes, why you so condemn that? That was the same man where you to condemn that. Oh, sorry, because I am it. Miss Abby. I was your one to be a yano. I'm not going to be a say. Not possible, you're faster than my star assurance, your solid partner. Top chocolate, chocolate. CBG will stand with you. I'm going to have us at the YSFA. Latest for your partner for life. Vote that for further together.